Bikira Mariya w'ikibuga izina rya Yesu hari icyazi inkingi kabubusa. Papa Plus TV. Nkuko bisanzwe iyi ni Papa Plus TV, nkuko abakunzi bacu mudukurikirana umunsi kundi tukatubazaniye amakuru ari muri Kongo ibikomeje kuba y'ukuntu abantu bakomeje gupfa hato na hato kandi biteye agahinda, kandi mujye ku mavi mukomeze musengera abantu. Aya namwe mu majwi bikomeje kubera muri Kongo y'ibisasu bya kirimbuzi bikomeje kuvugira muri Kongo. Bikira Mariya w'ikibuga izina rya Yesu hari icyazi inkingi kabubusa. Naso ya Yesu Kumva yuko aya ari amasasu. Ariko Benjamin yari ibiki ko ntabwo bajyagira nawe yikinze inkingi. Oya nta panike Benjamin ajyagira na muhoye. Ntega twagira afite umutima ukomeye ni kimwe ntabwo tumaze iminsi tujya muri Kongo. Kandi natwe ntabwo twakora cyangwa se natwe twakora ni amasasu. Bikira Mariya tore Numva yuko byakomeye. Benjamin wite ku mashusho ngo bakurase. Iyo kamera bashaka kugira ngo nimbunda bakakurasa. Twebe tugiranze. Urumva yuko ari ibintu bikomeye kandi biteye agahinda, ku buryo n'ingabo zimwe zo muri Kongo zataye imbunda bagata ibikoresho bagahungira mu Rwanda. Murumva yuko nimba na leta igeze aho ihunga ni ikibazo. Abantu tuvuga ururimi rumwe cyangwa se abakurikirana Papa Plus, mujye ku mavi musengere abari muri Kongo, musengere bene wacu, Imana ikomeze ibahishe, Imana ikomeze ibatabare, kuko ibi byamaze kurenga urugero, kuko biteye agahinda kandi bene wacu bakomeje gupfa hato na hato, kandi koko nta kindi twakora, nta nicyo twabikoraho usibye gutabaza Imana yonyine yo mu ijuru ikaba yatabara, ikaba yahagarika iyi ntambara. Abakunzi bacu aho muri kwisi hose, muce bugufi musengere bene wacu bari muri Kongo. Habe n'abakongomani nubwo tuvuga yuko nabo bafite ibyabo baba barimo, no gusengera igihugu kuko urumva ko nabo bari guhunga bagata imbunda, kuko urumva yuko byakomeye, byabaye ibindi tutatuzi ko byagera kuri urwego. Guys, turakomeza tubazanira amakuru toye bageze nkuko bikwiye, kandi natwe aho turi hano turi gusenga, nta kindi turi gukora. Murakoze cyane. Ciao ciao.